Akabaate kazze ntoloko mu Bunyoro amazzi bwe gawaguza okuva mu mugga Semuliki. Abakulu mu Ntoloko disitulikiti basobeddwa kye bazzaako ng'amataba ge gamu gaabasalako emyaka 4 egiyise. Eggombolola eya Bweramule eri mu mazzi g'amataba era abamu ku batuuze baddukidde ku byalo Kyobe, Kayanja 2, Kayanja 3 ne Lwamabaale. Abantu twine namba tukurara bukwasa bwasazina abantu tuli mukugenda ntosororoza hakakampu Karumabaale abantu tuli tugenda ntosororoza then abantu abwasazina abantu bengi turayire mu ruguudo kandi turayire n'ebintu ebibi mune byokura byenzoka nkebyo abwasazina ebilisibo byaitu tubina nambra kuliera tubaroho abandi bagwire no mu maizi twabehamu abana sazina tugamba sazina bata bitabo bale mu marwaro Lwamabaale n'abandi babatoire na handa abazaire babo abandi tubaroho babatoire abo abana baba batalbeine bafuna amaizi gabagwa mu maizi nenzure batire kurugira nyencha na sazina ndonde cha stera tutira ntambe tukuyigama. Abantu mu kitundu kino balunzi ate balimi nga basobeddwa olw'ensolo zaabwe ezizingiziddwa amazzi ku ttale. Tuliyo tumukubonabona amaizi gasitahira mpana saha 5 z'ekiro amaizi gona amazzi gona gali mugagwire twaja mu nguudo nutikaliye turi mukutumbira ebintu bifuire enkoko embuzi ebipira amasefuriya bikopo byona bigenzere kurara hati tulini tugena masomero ga Lwamabaale no kurara amaizi munzu amazzi gona gaizwire enguudo zitwekere ente zona ziri mu nguudo twinambe turayirukira netusaba government obuyambe bwanyu. Tulemu embera embe muno kandi embera yokubonabona embuzi zifuire n'ebyana byazo n'enkoko zifuire n'ebyana byazo bedsit zigenzere n'emifalisi endijo muno mutuyame twinambe turaja amaizi mengi muno abana bonka mbamerwa amaizi no kwata kana kagenda kuno kwata kana kagenda kuno. Ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu RDC John Mugabiwe asabye abantu abalina we badduka amataba basenguke nga tebeesisigiriza. It was not like this yesterday. This came overnight. So by tomorrow that's when we can assess how it is. But we need a drone now to see how many houses and villages are affected. Because now you cannot move for an inch from here because of this water. The problem we are talking about, I think 7,000 of the Bweramule inhabitants of Bweramule sub-county. Then tomorrow, Chibuku will be adding on. And now I can't see what is happening in Butungama because we are going to be cut off. Kwebemberwa ebeire cut off amaizi gagitoire yona no mukunyinyaka no mwerora ko kwebintu bisobere so abantu bale mumbere gumangaine muno nibetaga obukonyezi bw'abantu nibarara mu kisaka abantu nibatalibana tabaina na kwemba omuro tabaina nku tabaina byokulya. Amataba gazze gakosa Ntoloko disitulikiti okuva mu mwaka 2019 naye ekitone ekikoleddwa okutaasa ab'omu kitundu kino. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.